Chibai vekule kum sang hi somni paruk FIFA World Cup chu amu nom tial tuna hian quarter final kan thleng chho mek ta voin hian khovel pumpui thlir tur le nga mek defending champion Argentina le tlar hnung phui tlat mai Switzerland te in ma chon tur thil poimo rang kan sei ho don ani champion lai Argentina hian an no moi hum him turin be pui an thlak meka ma se an kong ero al sam lo le Switzerland la tutrum World Cup a hian an tlar hnung a khau tul mai he in khel mu nom tak tur thlir ma hian ka channel hi in lo la subscribe lo ani chuan min lo subscribe sak ve nge turin ka som ma sa chewani ama saberin Lionel Scaloni now te hian quarter final thleng tur hian thei patop an chua ani bermea round of 16 a khan Egypt laka goal ningot an phurma sa an tlamai don emo kan ti hnuwa mak tak main an ron let le ani kha in khela khan tar hnung ta na in nga na Christian Romero khan lumangin goal masaber aron khunga anu lok minute li chungin an captain ro pui Lionel Messi khan an goal ni na aron khung zui le a chuta stoppage time a minute songko pathum na Lautaro Martinez cross swing tak mai chu Enzo Fernandez khan taulutin 3-2 in anron chakta ram ani kha aya drama ro pui kha chu athleng to kher lawang round of 32 a po Cape Verde laka extra time thleng an khel to a an jin kong hi all sam lo khop mai ma se heram hian phurit nuaya ral thom chak tak ang meya ronding chuak le thei an ni jia an ron fia non chen ani Murat yakina ho hian group stage a Qatar nen one in indro masa ma se in khela piang mai hian ma an son tial ani Bosnia and Herzegovina kha 4-1 in an sapa Canada laka 2-1 in ne na an chang le an group a pakhat na ani tlar hnung phui tak mai an ni na hi round of 32 a Algeria 2-0 a an he khan alantira aro pui berju round of 16 a Colombia nen an khel khani minute za som ni chung khan goal khatma an chhualawa penalty shootout ta an tling tok zialan tirin Colombia kha an he ta ni knockout stage a hian goal khatma an la chhualo consecutive clean sheet an nei mek tuna hian Argentina attack lo om lutuk ma chon tur hian an tlar hnung rin chanin an ron phok chuak don ani hein khela ball thunun tu tur player panhil chi thirang pakhatna chuan Argentina Lionel Messi Argentina captain hian goal riat ngot athun tling to a tournament more lam kan hnai tial a ping tial thung team akai hroi dan te chance asiam sak dan tele a finishing laom lutuk hi Switzerland tlar hnung tan chuan na hau tak ber tur ani panhina Granit Kaka Switzerland midfield thunun tu ber an captain ani Argentina hian ball an chan hnem don mela chuti huna chuan Kaka hian chu milo ti boi le ball distributor ni kha ammo phurna tur ani a experience hian thui tak aka hruai theyang in khel to pa hian tunge chakzo kangle Switzerland tlar hnung hi tun World Cup a chuan a phui ber pol an ni ngei mai ma se Argentina hian phurrit kara ro pui taka ding chuak thrin an ni na kha Egypt laka khan an ron lan tir chiang to khop mai Messi a phur chho laklo to boxi den Argentina hian momentum thazok an nei tlat chu wangin ka prediction a chuan Argentina 2 Switzerland 0 ani karing ani Argentina hian semi final thlengin England emo Norway emo an machon karing tlat nang tun in khel tur engting nge I prediction vele comment lama khan inrin dan loda vela video hi ihlimpui ani chuan like le share kha minlo me sakve ram don nia in khel dot le preview mu nom tak nen kanin mu le theu don nia mangthra ule